ton nez, m'a douté, t'es un gros. Clarifie, que tu clarifies, le deal des modèles the son is not more, but aïe. Gardons, mais parlez non. N'avez deux fois. Mettez pour lui, mettez parler, mettez parler. Non, pas bien encore. You don't have a wife? You don't have a wife? No. No. Really? Single father. Single father. Yes. You know? Yes. He have the children, young boy. You listen? So their mom is dead. Right now. Yes. You know? And then the son need the new mom. Ah, mais dis bon, comme ça, la plus bon pour la propre chômage qui t'a dit, moi, dis de maman mourir, il est à l'aise. Exactly. My God. Okay. You never go to United States, visit? No. Oh, when you come, when you United States, he invite you. Concours, dit le bon bagay, oui. Dit le peut inviter les États-Unis. Invite là-bas, mon cher. Il va invite. T'as le demande de raison. Because, pas la veille. For meet with you. Yes. For meet you. Yes. You want? Come in Morocco? He invite you. Encore s'il a pas la voix. Les deux comme ça, c'est où pour venir Morocco? Ou pas de papier. Ou pas de visa, ou pas de papier. Pourquoi dire ça? Faut pas dire ça. Non, pas dire ça. I said you can come in Morocco and meet me. Bah non, Morocco non. Attention. Soit Morocco pas tourner non. Pas tourner, on a discuté ça après, on finit ça. Tourner. But when you want, he go. Okay, he go a little far. He go out to your When you want December, when you want November, when you want. When he love, I can. Mon Dieu,